France ki sinzi Emmanuel Macron ki sungbar I wanted really to congratulate kusha Biden ke da Kamala Harris ni la wudu dirnge chamdi shundu shira chung EU ki silin Boris Johnson ki demdun sinzi Biden da Kamala Harris ni la nge chamdi shu yu sung Tedarshin pyogilan mebe original konskam ge chimpu choda geji udi nambe kushib Joe Biden la ge ga topsha la chamdi na sin song ari ganandu ya nedan dagmindu chisi chungji pambe chogi mingma la sungbashigni There will be a smooth transition to Trump ki shung niba shigla gogen mebar pyugre sungsong. Tedarni, Amrige chisi ki zo Mike Pompeo ki Amrige wudu dumde la ngwelen manawashik chadu. Sensi Trump ki shime debu nizu nangbe nangla mangzu chokbe wudu kubu sungdu chik peju dangwashikni timdun ki wosho shebashik peju dang nangshindu. Timdun ki wosho kone tanga goyoba sungbate ari chisi ki zoyo jendu nandu. Demdun sinzi Joe Biden shogi sungbar. There is no evidence of any of the assertions made. Sinzin da chisi chungji nanjun nambe ka kela bangda yo marisung. Mingma ginin, Biden ki Trump ki pamga ngoy malenbani ngo chaya shigla dejun na wa kengshi la yachir zime dang nasum. The fact that they're not willing to acknowledge Nganzur gega tobishik, tuzam dir konsu ke malene, nganzu leja tha, tada tha chinda thangbu che nishu parter, nganzu kari che tumi che la keba tezam yo mariso, song. in January 20th. Since Trump ki sidun chokba de chidun chokbe thozo khongme tumi bar khang chamgi mado kusho Biden da Jam Harris ni la tada gege chamji nang ma song chokba the khong ki ngar ge ari sinzi George Walker Bush choki Biden da Harris jela chamji nang son de chidun chokbe tade uti chu sinzi Trump ki chonang do thozo khongme tade thangma chidun chokbe unji Mitch McConnell ki sungbishigla we sho la chu da mothum ba chungbe ni zu la sishib nang de ta Chimdone damgar siku cheni gyachik gya sinsi Trump ki topdang ki nangchu re sungbateta chungsong. Crosswise with Donald Trump. Jidun chokbe tabju ba Rod Stedman ki jidun chokbe mina mangbu ger ki thone Biden ni ari sinsi jamala ngwelen namba kengshi la Trump la khate nangdu mebishik sungbar. Well, the political calculation is Rang ki sidun ki zine Donald Trump da genda deba chingmari. Trump ki chucho tengdu ke ki kor juja chikbewa zamgi ke la jidun chokba chega zamgi kongru kachogri. So kan la gose gonde yo mare so yeshib nasha. nobody wants that headache. Chinda thangbu che nishu ari sinsi ki thangbu zegu sodu ni uzu sindu. Wenga Amrige lamlu su shung ki legung tsusada jebe gogo shamde drugen General Service Administration shebe unzin ki sinzin ki pogyur utsukba seda nangnang ki parto sinzin ki pogyur gotsukba shungde dungunzi mebrido. Legung te unzin Emily Murphy ni sinsi Trump ki kosha nabashik thang Murphy yi ari sinzin ki pogyur ledun utsukba sera tada nangmason. Sinzi pyogengi chone tungu meba didar ki qabla, sinzi shunba kongma Joe Biden kuni rangi lochura mangbu sidungi nyamnyon te, Gaza chaba Virginia zogla lobdar sinzi kola sheje genzi Barbara Perry ngodu nangi. Which will all be experienced Washington hands. Talo sinzi ki pogyur la gogen meba nenden nangtabla, ari shungi lhenga rerir gyashir nangtun la Biden ki gwebe mine chen nam da mingma la yongda nangdi uzo sindu.